Siđete na jednoj od 6 tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete saznati ništa. Jer život se ipak ne živi iz publike, on živi u srcu te čudne republike. Od krpenih pajaca, streljane iza placa, do trešnjevačkog kina i njegovih fakina. Od sindikata zeta i gigantskih turbina do besposlenih suza, od rakije i vina, od uličnih pjevača do krovopokrivača, u hiljadama priča je hiljade sudbina. Ali treba doći u proljeće, kada ožive mali vrtovi i kad se okite dvorišta, a potok pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće, kad pongračevo zazeleni, kad sve to ne košta ništa u ovom kvartu, bez groblja i bez rodilišta. I treba biti ispod podvožnjaka, kad prođu svjetla jutarnjeg vlaka, sa jednom željom ostavljenom za nas, da bude sutra bolje nego danas. I treba biti sa cvijetom na reveru u neku zoru pred trešnjevačkom namom i reći zdravo trgu što se budi, kad već nikog nema, nazdraviti u sebi samo. I treba poći bez planova i para, s nekim starim drugom, samoborskom prugom, ili otići u prvu gostionu, na gospon doktor namignuti lampionu. Treba biti blizu kad prvi tramvaj napuštaju remizu, na početku dana, kada periferija je kao ikebana od dimnjaka i cvijeća. Jer život se ipak ne živi iz publike, on živi u srcu te crvene republike. Od krpenih pajaca, streljane iza placa, do trešnjevačkog kina i njegovih fakina. Od sindikata zeta i gigantskih turbina do besposlenih suza, od rakije i vina, od uličnih pjevača do krovopokrivača, u hiljadama priča je hiljade sudbina. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la